bisa do phone etiefo wa attention TV nyina se wonim yonko a wone ne nam ana se wonim yonko asesi a wone ne boko suata frɛ ana se who is your friend to see ya wotwe yonko a wone ne nam wonim ne yie pa a wo ka wonsam wo ka wada ka wonsam ensam apia de ohaw ne amane bebrɛw no woda na di sanso na mpanifo se your secret is your power no wadwen ho de sasem na to wadwen mana na brand ne ku Santiago ekopie mu delay show so na interview no koso no na ensam na se nkomo no na ya ye de bitumu se sa time no Santiago eyan koladwen kakra ne ba ne tim ye bisa Santiago se wone ne yiri be ware akosi awie ya na wo se no de want to mean chere kofa awero kese e de beto na brand so abo su show isu a enipa nyina ahwe na ne petition kra dia ma na ye nya bi ma na asem ayarosem delay bisa asem na so eche na ono akso wonu nu ho se wo bisa na so no na de wo si ni kunu o wale na kosi na be ma ne de wo si wonim nya ebesi adamfo be na okita eye dan mo Appiah wono to me say water na pa mre bi atwam no mo ndamfo fei wo mo nenam social media gi o mo ni na ni gen ma na chese nsam eden koso minim se dan na ekita ni de sa na so ekita ni de a wono so ba be bie na chese if you do me I do you na koso ano ya bremo dan ma Appiah say ye na brand kasa na no mutuo se Santiago se na no ho akono no ho ofe be ma 10 gram say se wan pedro bi amfan ye na ahwe osika ni bi kura ni sika age na wona na beye mobo pa eno nti wakodjuju ma bi ho anase drowra bi ho akogye adrat se wo ye aduane asomu dem ma ye yusu sankofa ni oire hifa de dawne niema oje awawe no na bra se ni nyina wo mpe wo rodi okọ drowra hokogye asomu de anase bedianko an eno di ye aduane de bonkwan Emma Santiago sene beya na dwen beka fie kan ya se na ka waku fan mai se ya wo so wonu de ompie nkopa adwuma ye na de bia wo hyedem ni nyina mensa no adwuma ni bia because ma ye ne sa wo ba bi beji na fremensem na no odin Diamond ma ye nko Diamond onu akse ne num nsem bo ni ye nko tie mra sesia no agro no de otema tola into mama nye money to I don't want to waste time cry medical beka say asibi atai Santiago down with juju enuntina ama Santiago enini ho no ba be ma de obetimi di juju akekere no all right but na kuma no eni wo ho enti juju no de o de chekere no a oguso de chekere no because juju we yesi e wo expiry date enti em so ya na expire no asan ko update juju no but guy na kuma de eni ni ho because under no circumstance say obema odo as my wife no watsena so many years over 10 years ekeka ko 12 years na one wo ma na wako interview na stranger as total stranger bisa ne say wo yire woni ne betena ko osie wie ya wo yire say me de me ne betena ko osie wie because that is how anybody in love should answer this simple question. And even marriage, when a boyfriend, girlfriend, crana. Or maybe say, boyfriend, you would not. Then I reckon. You say yes. Because if I know, I think I only need dating. It's just this simple question. I brand to me and answer straightforward. What they will want, or they will want, no, because he say. Our any dear, we be able to yes. Our any dear. Onya sure so betimi na tena akosi awie because bibia dey ebetimi esi that alone should tell you say juju na asibidia tie Santiago down a tie ne well down but ne heart dey entimi antache heart no enti boy no na kumemu no one peg girl no but ontimi so de ne ho free ne ho smart as because there's some spiritual timings it won't to mean didn't home. I think said last week na me share video be on YouTube one Secret TV
me sure say mo ta ahwe sa videos no Pastor Prince channel bi no mama me side a quick example na me side you minim say mo nyina ma he girl bi no si na dance bi de ne call north anka okoye papa bi juju a nani ba ne ho so no na juju ma ni mom aye ni juju e ma wa tena ho be 2 years ni juju ma na wo 2 ano ono kra onya we nti eduro ni titi nani so no e no say what am I doing here and I juju man say for the past 2 years there we me yere me no na wo nkwala mienu enti no sa 2 years now or car no for no she was under the influence of juju. It's a hand and any bad no say no. Men come back to Accra. So Johnny Kreja and Kwala too na no need juju man na wono because she couldn't believe it. Say Accra girl mwana maba. Madam for the maba say ebeji juju am dia ko chame me sugar daddy bia. Many ba me so me did 2 years or ha juju man na ka che me say for the past 2 years the me ne yere a woni me kra na awo nkwala mienu yi. Enti ebi nie. Enti Santiago no because ye di juju achame no. Neni ankasa de enna ho but juju bia we expire date send a girl ne de na ekosi wo north expire na odwane ba back to Accra mo fan twaso sa na Santiago de ebe expire one day hey opa onko jibi wo hin ka ho emesi ebe expire Santiago mame me frɛ wo se betena sine tie story na enye bonu Santiago oye wo ba oye useless ye lazy ye jobless kra na wo na awo no so ati ase wo ba no enna de ekoso na bra bom no eye oba no ne tene na brown wo no na waye wo ba no aduro na bie nenu na no ne 33 or 36 no e ka kire me diamond Appiah ha say Santiago waye ne duro nti na Santiago etene nchen a ontumi for baby a enka ne ho ntimi nye masem no meme say na brown ene bie na no ka asem ne kire me o se enye ono no ka kire me a on friends obi a wo Ghana abusum bi afa modua ne ehwedua edua ne benya no enti Santiago mami sisi ane de obetimi aya abo oba na se wo de mpaebo mu odin obe pass ofo a nyame mo sra wo mo so ankasa enye fake ones se asibi na one na mo mpoa no ne na pio nsio mu abetena Facebook se nyame afre na me be expose no femfra mo no enye ta fake asofo ni bia se na me ken yo pass ofo nyame mo sra wo mo so no monye ya kwankyere ne mpaebo ma wo ba tukro jimifo na wakwa aware nkwase aware no na eduro no nim senya me bemu abetiti nani so na monyina mo bebisa me say dan ne ba ya ni secret bisa otumi ka kire me dakro me ko mo fie ho tata no mo tisa ablekuma Canada rented apartment bi na no mo rent wa abansro no so no ti me ko eno ne Santiago nya argument de ene me say 7 days of the week no emo 5 days de entokwanko a asem we manase akada obi a wa ben omo bi anim asem a me ken say ye no kre ene every time bia omo agi omo ko nti me kra na me pata asibi because na odidi Santiago atem ni ada na mse no na ontimi ni ukunu nkasa sa oye be ma no matter what na me complain na ne say de ntia na omokun that day no ne say sata no awujuju nti na nkwala na 3 sata mo ni house of biat ne nchen na my son nyama ho aha ti no ni Santiago ene nkwala 3 ne nete according to ono juju ya akwala I think sata na juju obe 6 months or 7 months means share and kai but no still so no nya nante na no mokun that day no eno ka kire me say Santiago mwa no we yesi fo mokun wie na me pata na me se me ko na me betena okoja me kwan na obetena me ka ni ye bo san komo we wo me ka ni ntina Santiago de owo soro ehye dem ho
And I'm catching Naana no matter what the way I know Santiago kasa rough no. Nye we di we atem na we in my presence class. Mo be konkora na enyo ohwo anim. E na mo be wash mo dirty linen in public. Enti me ne be tena aka anim na me kono. Na me 24 say there be the way only ukuno ne kasa na nye nice. Especially in the presence of me. And also that mo jajajai Santiago moame nkwala miensa me sorry anapa me ye fie hadwuma nyinara me si nkwala niama na me ye aduane na me ye se ni nyina omoame onye hwe not or that them. Well basically no Santiago moano nkwala na dware kra keka Santiago bekwa eso or assist no e ma ni dware Chanel ne boy ba akono won nware omo na ono oye breastfeeding or nursing mother at that time no ono an be nurse juju breastfeeding na sandina akoto abukodare like basically no oye maid wo fie ho enti no Santiago moano so enso ne complain saa ena metu ne fu se ohwe na Santiago moana ompe obi a daily no obeba besinya beboa no like efie ade yonim na wetua ne ka enti when ye di nkomo na didi ya ne kosi baby menhye dan kai ntokwa no nsem na se twa no so e no no kra kofa ba se hwe Santiago die enye se waye ne dru a ka boy no wagya ne dadada because Santiago moano ni ade se na na oka no but because ono wachechire ni nti no ontumi nja no nti ho no me yam hye me na oye ne dru se se on se hwe na afo se de bi ote dem na anka won be ma 10 gram se ya anka de bi o hye dem a ompie nkoche esi girls da na se ho no me hu dwuri mi wo mitirim like mama na hu se ensem na ogika chem no shock mi wo mi mitirim I was just playing along and I'm say nti kwan be na ofa aso a uye ne duro no se o ko baby no mama ni bibi nti no oye aduane a no de kakra egu mama no ne ade nti no emma sempa de oba akro be na adwen so obeba Santiago ho na giso no wawu hey why no adamfo keep secret what ne pie de nsem baba akwa ntwa akra